Je li zavezana za ovo, jesi? Nisi. Krenulo da ide. Dobrodošli u Pine Room ili ti ukletu kuću. Imamo televizor koji ne radi. Nikad nisam provodila vreme unutra jer me ne zanima. Jednog dana ću ovdje stvarno slomiti nogu. Ovdje imamo kao neko mini igralište koje ja ne razumem, ne znam ni jednu igru. Kao što sam rekla, jako dosadna. Dobrodošli u Property Tour. Danas ću vam pokazati kako izgleda sve na ovom imanju gdje mi radimo i živimo. Ovdje smo od maja i bit ćemo do kraja oktobra. U pitanju je ostrvo Southport i ovo je bukvalno na kraju ostrva. Nemamo ništa u okolini. Odsečeni smo od sveta, but it's fine jer ovo bukvalno izgleda kao raj na zemlji. Krenut ćemo od ovog centralnog dela. Ovo je bukvalno srce Njuvagena. Ovdje se nalazi ogromno dvorište gdje su uglavnom proslave. Tu održavamo lobster bake, venčanja i danas će biti ovdje jedan koncert. Već se postavlja WC ovdje. Sa ove moje desne strane imamo board room. Tu se održavaju sastanci, tu idu oni biznis ljudi, whatever. Nikad nisam provodila vreme unutra jer me ne zanima, ali ajde da vam pokažem kako izgleda. Prelepo cvijeće. Ljudi gledajte. Bukvalno ovdje imamo jednu ženu koja održava svo ovo cvijeće i svaka čast. Bukvalno svaka čast. Probat ćemo da uđemo s ove strane. Neki radovi su trenutno unutra, but it's fine. Ali evo otprilike vidite kako izgleda. Tu svi sede, imaju televizor, imaju ove stolice sa strane. I da, kao što sam rekla, jako dosadno. Ali zato sa ove strane imamo jednu jako dobru stvar. Jako dobru stvar koja nije toliko dobra, ali nema veze. Fitness room. Da ćete vidjeti kako izgleda teretana. Verovatno bolju teretanu u životu niste vidjeli. Imamo svega 4 sprave, od kojih jedna ne radi. Imamo jednu traku za trčanje. Imamo jednu biciklu. Imamo drugu traku. Imamo ovdje klupu. I imamo tegove. That's it. Bitno je da imamo klimu u teretani. Koja nikad nije upaljena, a sada jeste, wow. I imamo TV. Teretan ima 2 WC-a, ali ovo su zapravo i WC za bazen na koji idemo sada. Ok, bazen se nalazi ovdje dole. Ima pogled na okean. Voda u bazenu je zagrejana i slana, što je jako cool. I ja ovdje bukvalno provodim svoje slobodno vreme. Kad god mogu i kad god vidim da je sunce da ja ne radim, ja sam ovdje. Tamo imamo ležaljke. Ovo nije džakuzi, ovdje lepo piše. This is not a hot tub. Jetted heated source. Ok, evo pogled sa bazena, savršen, savršen. Ovdje imamo peškire. I love that. Kada izađemo sa bazena, idemo ovdje. Da vam kažem, cvijeće je najbolji deo ovog imanja. Gledajte koliko je prelepo sve, kao u bajci. Ovdje imamo gazebo, ovdje možete da blejite, da jedete, da pijete kaficu, da pijete pićence. Nisam toliko često blejala ovdje, ali bih mogla. Ovdje ljudi donesu hranu iz restorana ili tipa kad je venčanje, ovdje bude muzika. A oni svi ovdje imaju cocktail hour, piju i grickaju i bude jako lijepo. Također imamo i ovdje mjesto za sedenje sa prelepim pogledom. I sad ću vam pokazati gdje se održava ceremonija kada prave venčanja ovdje. Let's go! Mlada uglavnom stoji ovdje i čeka da se sve završi, da bude spremno da ona siđe dole. I ona ide ovim putem. Hajde mlada, hodaj. Dobra venčanica, gospođa. Ceremonija bude ovdje dole. Iskreno, ja bih možda odabrala ovo mjesto za svoje venčanje jer je prelepo i jako je mirno. Iako se sada čuju ovi kosilice, ne znam da li vi to čujete u videu. Uglavnom ovdje budu postavljene bele stolice, tamo stane matičar i kao u filmovima, ako imate pogled na okean, klasična američka venčanja. Smo imali razgovor ovdje sa vlasnicom cijelog rezorta koja je predložila da sljedeće godine mi napravimo Njuvagen svadbu. I don't think so. Maybe. Ne znam kako da dovedem svoju porodicu ovdje i staknu porodicu. Hoće biti samo interno, samo ovako za njih. Idemo da vidite dok.
Dok je prelep, tu volimo da blejimo. Preporuka blejte preko dana, nemojte blejte noć. Noć je jako jezivo. Blejali smo noć, bilo je toliko jezivo jer se konstantno čuju zvuci brodova i celog tog doka. I njima beli hajkula. Da. Nije mi dobro, ja u okean ne ulazim nikad više. Ja sam jednom potopila noge, ali ne ulazim. Vidite svu ovu travu, mi to koristimo da kuvamo jastoge. Bukvalno dođu momci ovde, izvade ovu travu i ovom travom se pokriju jastozi. I sada idemo na dok. Jako volim ovo mesto. Malo je jezivo kada se silvazi dole. Viš što je voda bistra. Vidi se dno, wow. I ovdje imate prelep pogled, sve miriše na more, na so, iako ovo nije morov okean, I know. Znate taj miris prelep, pogotovo ujutro, sada je koliko sati? 9:46, prelepo, I love it. Ovdje uglavnom dok za brodiće koji dolaze kod nas, u restoran i u hotel, a također iz ove kućice koje ljudi imaju oko našeg imanja. To imanje također ima par ovih brodića koje mi možemo da koristimo. Ja bih mogla da uđem sada ovaj jedan. Jej! Prelepo, malo je jezivo. Jel sam zavezana za ovo, jesam? Nisi. Da odem. Krenulo da ide. Veseli. Šalim se. Ajde, možeš ti to kad si ušla i sad izađi. Ok, aj fine. Imam jednu zanimljivost u ovom mestu. Vidite onu kuću tamo, crvenu kućicu, ja ću vam tu uveđati svakako. U toj kući je živela glumica koja je glumila vešticu iz Čarobnjaka iz Oza, što je meni jako cool. Vidite onu kuću tamo, to je također deo našeg hotela, kao i ona veća kuća na drugoj strani. Ali mi imamo kućice i ovdje u okolini i to su privatni posjedi, što nisam imala pojma. Ja sam mislila to sve deo ovog imanja i hotela. Međutim, postoje jako bogati ljudi očigledno koji mogu da kupe kuće na okeanu ovdje sa prelepim pogledom. It's fine. We're gonna get there one day. Ovdje imamo kao neko mini igralište koje ja ne razumem, ne znam nijednu igru ovdje. Imamo ovo nisu školice, ali ja igram kao školice. Miljena. Ovo volim da radim. Ajde da vidimo da li znaš. Imamo još neku igru. Mene podsjeća na one mice kad smo mi bili mali pa kao... Ja stvarno ne znam, ovo nemojte pišti sam glupa, jer me ovo nikad nije interesovalo. Ne moram da znam. Znate da postoji pravilo. Ovdje će biti koncert večeras, pa ćemo možda snimiti i taj deo, ako budem tu jer radim večeras, jel te? Također mi ovdje vozimo golf kartove, to je jedno što umem da vozim. I što možeš da voziš? I što mogu da vozim ovdje. Sad se trenutno puni ovaj pa neću da ga palim, ali jako je cute, slatko, onako girly. Girly. Uglavnom ovdje bacimo đubre i vozimo ga do kontejnera. Samo ženstveni poslovi. Samo ženstveni poslovi, exactly. I love this skirt. Ima ih par, imamo jedan veći koji je malo fancy i njim vozimo goste koji dođu na venčanje koji su nepokretni. Sada prelazimo na moj drugi omiljeni deo posle bazena, a to je Pine Room. Dobrodošli u Pine Room ili ti ukletu kuću. Ovo je bukvalno najjezivija prostorija na ovom imanju. Let's go! Ovdje se nalaze neke igre, imate bilijar i zakon gluposti, ali sama prostorija je jako jeziva, pripremite se. Ja ovdje sama nikad ne bih išla. Ajde recite mi da ovo nije kao iz horora. Da, izgleda kao iz nekog jezivog horora. Imamo bilijar, imamo bar. Da vikendom imamo venčanja, ovdje je after party. Tu budu momci za barom, dosta ljudi je pijenih ovdje, bude haos. I love this spot. Let's see da li sam dobro u ovome. Bila sam dobro te per dana, sad ne znam. Samo jedna. Ovdje imamo sto za stolni tenis, ovo Stefan ovdje igra. Moja omiljeno. Imamo pikado, koja je malo razbucan. Imamo možda jednu ovu, da. Bukvalno jedna.
Bravo! Zatim ovdje imamo i stoni fudbal. Imamo ovu neku igru, nemam pojma šta je. Ovdje se nalazila jedna jeziva slika, ne znam zašto su je skinuli, bukvalno su bile neke žene, onako crno-bela slika, izgledale su toliko creepy, ja nisam smjela da gledam u tu fotografiju. Ali da, za ovo mjesto smo stvarno čuli da je ukleto i da se dešavaju razne jezive stvari, tako da imam razloga da budem uplašena. Ovdje imamo toaleta. Da, ovdje je WC koji je verovatno uvek iskovraćan, zato što dolaze pijeni ljudi. Ali, cute je. Imate i lep pogled dok ste u WC-u. Dok kakik. Da. Ima i ova igra koju nikad nismo probali, evo sad će Stefan da isproba. Imate ovo i imate ovu kuku na kojoj treba da zakačete. Nope, za malo. Za malo. I sada idemo do kuće za zaposlene u kojoj živimo i Stefan i ja. I pokazat ću vam u kom stanju se nalazi ova kuća. Ovo je naša kućica. Nije divna, ali je kuća. Dom. Imamo neke bicikle, kao što vidite, ne znam da li su gume cele, da li su ispravne. I sada kada se popnete ovde, imamo ovu preslatku terasicu. I don't know what to say. Mi ovde ne blejimo, uglavnom smo u svojoj sobi. Tamo imamo i roštilj koji se ponekad iskoristi i to je to što se tiče terase. Ajmo sad unutra. Ali uglavnom, ovdje je jedna soba. Ovdje mi blejimo svako večer posle posla. Da, ovo je naše mestašte za bleju. Ovo je moja omiljena stolica, iskreno. Nekako mi jeste bez veze, jeste staro, ali mi je postalo onako cozy, iskreno. Volim ovo mjesto. Sve u haosu, zanemariti haos. Imamo neke igre, imamo kao Uno. Imamo televizor koji ne radi. Imamo 5 lampi, do skoro nijedna nije radila. Ovdje je sto gdje nikad ne jedemo. Zatim imamo mašinu za sušenje i mašinu za pranje veša. Imamo 2 frižidera ovdje. I ovo je kuhinja. Mala, slatka, funkcionalna i prljava. Yep. Ovo su sve sobe nečije, a mi sad idemo gore da vidimo našu sobu. Naša soba se nalazi ovdje. Tada! Najsvetlija tačka u ovoj kući je ova soba. Ne možete da kažete da nije preslatka, što jeste. Ovaj krevet je inače bio na sredini, vidite ovo drveno, ali se konstantno pomerao jer ima točkiće. Zamislite krevet koji je, vidite koliki je. Da. On je bio dod i ovo je bio prolaz pored kreveta. Da, bilo je jako nefunkcionalno i mi smo ga onda pomerili do prozora i iskreno je top jer ja spavam do zida. Ovo nam je inače orman, ovdje, pošto ne postoji pravi orman. Ovo smo ukrali dole, to jest nismo ukrali, nego smo uzeli da neko izbacio. Imamo frižider, ovdje stavljam prljavu garderobu. Imamo ogledalo, to je najbitnije, jako je lepo ovo ogledalo i veliko. Ovdje su nam isto neke stvari i kozmetika. I ovdje imamo ove 2 police koje su uvek u haosu. Ali da, to je to, to je cijela soba. Stefan je mora da ode na posao, tako da vam ja nastavljam ovaj tur sama sada. Ali svakako ostalo je još 2 mesta. Tako da idete da vidite teniske terene. Sve ovako okruženo prirodom. I mnogo je mirno ovdje, iskreno, evo ja idem ulicom, bukvalno nema nikoga. Samo ja obožavam ovo mjesto i vratit ću se ovdje sigurno sljedeće godine jer ja ne mogu, bukvalno odmor, a u isto vrijeme i posao. Ovdje imamo teniske terene, tamo je i jedan koš sa strane. Prošli put kad smo bili 2021. godine nisu bili ovako sređeni, sad su ih renovirali i prelepi su. Imamo i male terene za pickleball, to je ovdje jako popularno i babi i dede dođu da igraju pickleball ovdje, što je jako slatko. Ovdje se nalazi ulaz u hotel,
tu uglavnom neću da ulazim jer je danas check-in day i velika je gužva. A sada vas vodim na jedno mesto koje ja jako volim ovde i to mi je bukvalno beg od svega kad se osjećam loše, kad ne znam, želim da se odmorim i kad mi treba mir, ovo je to mesto. Prolazite ovako kroz ovu travu i imate ovu stazicu. Dole silazimo pravo do okeana. Ok, dobro sam. Gledajte koliko je prelepo. Ovdje imamo 2 stolice na koje možete sedati i da gledate, ali ja uglavnom odem na kamen neki jer je mnogo lepše i bliže vodi. Ovdje su najlepši zalasci sunca, bukvalno sunce zalazi tamo i bude predivno. Sići ćemo sada malo dole, da budemo bliže vodi. Jednog dana ću ovdje stvarno slomiti nogu jer se pravim pametna, ali moram da vam pokažem jer je prelepo. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidelo i da vam se ovo mesto sviđa isto koliko i meni, jer je, ne znam, meni je ovo toliko posebno i toliko mi je drago što sam ovdje i da sam mogla biram bilo koje drugo mesto, mislim bih ponovo odabrala ovo. Nema veze što smo izolovani, što smo na kraju ostrva i nemamo ništa ovdje. Opet imamo svu prirodu i ovu lepotu i I like it. I don't know. Tako da, to je to. Vidimo se u narednom videu. Hvala što ste gledali. Bye!